Medafo mami encha o na fe so mema wo akwa ba me gidi se wo mpo mu ehhehye yi e de emma wo sempo bibi nkoya na de aseda e de ama otwedi ampo abusua ene yen saka abusuafo bi e wo fidem ase ya omo kontokwa den na obi obisa se eye denti e na omo kontokwa nka abusua de nka nye ntokwa sem na eye den poti den na asi nti abusuafo e kontokwa mepesa obeka me ho na yen se mere yenkɔ busa omo e kwan so na fe yen hu ne nti poti a Omama be pie yenim hase yankɔ gye asem ne emu nkyeremu embra sisia aja bedo memu akwaba ya ena na ho te say yankopon adom me ho ye bibia ye fine bibia ye kama ewie wadidi mpacho me didi kakra udidi e mpacho bidi bayra ya che na fish da so eko kakra ni je ni kakra oni emu ayedu okay so guso ha ene ne chese no ano no finance e de ne de obai yo we de me baya boko just me krom ni hitrim ni papa na ti hwa na ya apadi enti ma me kodi dunkwa kakra me papa no wui na me ye se ni mesa ko me chi odunkwa ko dipa enti mo hwa na me te se manse bi aba titrim na onpeso wo mutu kurada no okay efiri baby e wo no na omde ko chichere no foforo o baby intimate ye na me ba fie enti me ba ye no na obi ka kire me se mesoa se manzefo no ma ye gina efie no ho ye odi a ugina ho na ye twa foto si wi a na ye do eye aban mu mines ana ai Mansa company kese okay company bi eti ye ba ne be hu se fie we ye ofia ne am wagina ho aha mu watwa picture kire se ye wodia aha to aswe sa eti me ba krom ho no na me obi ka kire me se me se wa ko gina ho ma ye twa no photo na me call me se wa no ho na me ko busa nse se wa se mate se adan no ye si no foforo amayen na wa wodia no ugina ho ani atwa photo na che se wi a ye wi a na ye de osafo ama na mate se wona wako gina ho no so ajabadu esan se woni hani nti mako gina ho ye twa photo no nti si fie ni wi a na me de osafo ama na msi yo ti mismadwen bia nka me se saa semu ya asi enti ebra ba si fie ni wi ye no ena menu panyin efie ne ye ho adia mpapa dia okay ye de ma wa will that's one ana automatically your papa dia enti wona obedi wona obefae sanity okay aha enti ebra ba sa na menu panyin ko se omu wieye na omo ede efie no ma ankorankro bia ade no ena menu panyin ko se onfa safo anoma no maame no ama kwan amfasafo na ama menua no oni apanyin no no nim se maame no agina ho atwa picture ama odi ekonyina no onim no onim nti ede na wo anko na ma oni apanyin no mom ne koye mum na me odun kwa okay mante se bibi se ekoso yo aha nti okwae no maame na amfasafo na ama menua apanyin no omo ye bono amfasafo na ama omo ena me ye say dabi say dia ade na ye no ye dia asem no kwa kodan krum wo hene ebu ho no maame no wi eye nipa me ne na kasei maame no onu wi still na ye nsan kansafo ano oso na okogina dan ho twa amfoni no amfoni no wo firi mu onu awu ha ni ye nsan ka dan safo still okay ena minu apanyin ni ye say si ensan kan dia ene yemfre ne mana akotene fi ho no ewo na nanim na omomfa yensafo yemfa yensafo amayen ene yefre abrantie ya oni nuanom se men papa de efie no eche hom na nanum busa om se na adanse a eche so ede efie no che mo no ewen che se ajapade de cha edania nipa tenam emiyeka ana say ye will be ede to so na eno no
ene de hin na abrantie yi omo ye say abrantie ben ankri ya me no fie ne safo na akodi no ho no na woni ni what is say ankri sana mo frɛ no ai edi a woni ma ne ankri dia me no pa na Kwabena Thompson and also san de say ankri ankri na French for din na de ane fanse wo fa you now say we want to say madama ankri yen kwai eti bra na na frɛ ye no ana omu ye say ye papa di fie ni che omu ana ye so omu fa dance ya emra no mu ye say opanyi bi a watena kurum ho a che frɛ no agya mansa ye wa hemfie ho na ana ahemfo ohene no ka say woni ye so wo tena mu ma ye di fie ni che ya skwa na edisen ankri ya na won be di dance nye okay obi fufuro ne be di dance se won na na wo ho na di fie ni che yeso we ya wafiri mu wo mo se sai nipa no na ye dance ni wo asem no ho se odi fie no che wo mo no okay ndi papa no sore no so on die oni mo hwe enya di bi se me papa na sa papa na bete o moto ana papa no fifie ba no oni masem kura wo beka papa ne ti asem no mu bi oni mu asem aye ka no pa na ede na fe di odana no sa se ono enya no kure se de efie na che maame no ana na de Intina ma papa no e ka so ndi oni mo hwe ti papa no sign kura himfo no ka say munipa mo se odi mu adansi e na waka mu no pray na akoba say Kwabena Thompson omudi fo eti kwa bia so no mo mfe yensa fo amayin na kai wo ma anti ase ama nana kura jina ni tumi so samodi fo ne de kwa bia so no mumfa safoa no emre mi na memfa ma ade ni wura no me ajabadu nana kai o shemre ya do masuko chi adaka no na mi ma beti se ya e bo me papa yanko nana e kan no o jina ni tumi so mpo se me mentai emma na me nuanom no so obi anti kurum ho enu nti no nko wo mfa edan no mienu no mfa miensa mayen na proto eda ho no so yen fa nti wo mfa yesafo amayen nana ye na ni nkonya so fo abranti se abranti de ankre ya bodino bidino na me denti ankre okay emphasafo anu emre yen wo frɛ yan me kwa mfie ho be sempre 9 abranti amfa nsafo na na se wanya abranti ana woto abranti be kan sa I say okay una na ni boti paint na afre na abranti but wo de eja bedu I'm pa jo inti betime de papa aka ne ho ne sa le tie eja ankre okay wan fa safo na ama eja de ankre no kre enti nanampo yese samu fa safo na made a ene yenko yekrum kure ben efre ho no mu ahero ho na police station wo anki yenko bon spetaman na mane se wo maye ya police phone bi na ki metu o mu mfiri fie ho eti fie ndi eche so mu tim nye so mu tim ana wo te hen wo odunkwa okay na yeko speta ho no no ye se sasam wo court ne ya di na akoba se o mfa ye maye na o mpredi a ene nko betimi ama police for naba ne mu asem no wo ahemfie enti o ye ne sa enye na ye se ne ba bia ye di asem no be ko no ye frɛ na obeba ai chese o mu di fo na menua no de call carry court ma yakko no ma ye frɛ ajankra oma yakko ho sa be sempre ben son oma beli ko 7 letter bribia ye ko mo ye letter komano
Nensaka de. Nensaka pa. But oma. Okay, then I see. Oma sa ko fun se minu apanyin no nso afrim. Onso. Enti ama sese mi hu sene baabi a mefa bio a menya medan no. Edan da ben. Efie mansefo no asi adan stylish enfoni bi wo ho a factory so na ye nhwe enti die nti na ba ha edankre enati wo ka kire no na fe mimisa na no asemo enti mia me ko ankre no ho sesei adie pant no oje o me ho anti won fa afie ne safo ama me adie ye mia papa dia eno say mia no de na ko ayemfie abone ka na ko court amo aboka enti gise o cheki ka ni nyina ma me na metua ansa na o de nsafo na ma me enti nipa menene ko eno so no misra ne se ene won kan kire no ka wa bo no on cheki ni nyina no on fa mayen na me kofa bosia metua no on fa msafo ma me ye wan ka eka bia wa bo na mse me de ba be damo mo daroma mabo amina me saka me fie na odi adan me mate na nso de wo pe no wote ha katonkra na ma no na fe mimi sa ne nsembi ne enkoy nti ankre jankre mpapa fie na waje aboso se wonfa me fie nsafo amane no enu nti na me de ba ha ne tienne me jimi fie nsafo ene jankre wadarma onsempa me sonkra me komubu sadi opanyini eja bedu wakani den na woka yo bidama mi mo kumasi mi business onu ni mi business man e wo kumasi a apata o railways eja ha matrada ton fos kotogu ko fa fos ne de ba nti akurasi ho no na mani mmere bebre sa to ba wu no me bi bia hye de sa e mama busu afo e de ebufue se ada na me mpamo mo anko because abusu no ye wo japade pa nsasi kokufu ebi wo dunkwa dida ya kuzomo dida sei wa kunya ifie dada onza eni amoa jenisu bonteso ye family jasi yakonya so ni new titremu ankasa na ye na so na de si jasi hina na ko si ko obedi ade onya na sie na so tai fie onzo ye wo a chefa wa himfie ho hu sericity di eni utra o titremu ho no wo papa wuye o ko ni kreche no wo me di mi di ade no mu woni unuanu muso mu hia papa bu so ame na edi ko ahimfie na twintia be bio sabe na nko ni kreche de ko ya mama ne amani nyina nsa sina wo titremu no ohunsa esupa ni kokofu no na bi sha ko na o ne papa ne kecha o ne na dise o so be ye dia ma me fa mankofu bia me ma me ba gwe fe me papa wu na se eje udi ade na se ede yaji ade die niam ni nyina de mawa me na me sa hwe so wo kasa no me pamcho me kasai dabi o se mu so asam so ya mi papa wu en chance niam ai me kototo e kura nka bi be si dan ni bia kan ya ji ni nyina de amount me esa na wo say why do you ka go see no ai ya kana nsa sam na wo kana ndia himfie die eni o kasa no nsa sam nya sa asam na me ba ha mi fie e na meji anya asase nti wo ka asa fie no asam en ka asase mami ntien meba meba wo anchor wadarmo baby ananka mi pemwaye kakra afiri no yese wo say minsefo no baaye no eye wunu aba ene ko gina ho twa mfoni ne cheso maye dan ni nyina awie ene wonum de safoa ne hye ne nsa wafiri mu safoa na bedi wo ho wabo wa enya de wo de safoa na ma bi da se bebre na e ma so asem mo bebre yo e bi twa do batitia pachomat no be bebre ko ende fie ona ni twa tewo no bebre ni fie dai nakore oh
ahimfi kura sɛ kihia and Friday because of program to the major ho the maba senti a memfa safa no ma ne sɛ abranti wodi mi hwemo kɛse pa ade why dey no ma mre share nsa no o ma ne nyina ba sante ahwete oh me ba me ko da minya sam court case e ko da afiase awo me di akire bibi agya wo no me ba wo no so sa waja ho me ka kyerɛ ko tredu kwa ɛnna ya na mpɛsɛ mba mu wo obi a wo yaji me atakwa be dan nana ebuku yen so za enti di se udu wo bi firi kuma se ka ko chia kora fere takwa be dan o na go so good say nyame ya de obeya ne se mi free prison ba beduru ya pɛ sabre de che safua ngo do bia o ha ne bɔ mi din de mi safua e de share mi sem mi nua no ma no mo ti fie ho no ho za ba ko ro si hospital da wo di fie ho no asi hospital asi ni fie mi ensa aka ho oje sa omo bongu ko buo kura no yesi muslimi fo no kura akura se wo ye tada no enti wo fia ma cho na se anhwe kire mama ya sebe no ma nyina nti menenu ni ade che pin ade a mesaka ya ne 3 rooms no nyame e adumpa me free prison bedura pa nyame de di wachi a ana ye chance afo so bia meje ni number ni safo no go he fia otu mi ma be se 3 rooms ba no yesi ni di ama no mi nua ba yesi obi ade aba no muslimi fo nyina ati min babia na metia no de safo ere ma me tribunals ko he edan na wo na wo tim papa fie ho bi wo na wo tim papa fie ho na ka mesaka kiss yes ma me wo mame tujina ho twamfo nyini ti wo mame gas cylinder me dia me ka na ya dro ana wo se sa mi ko fele mfa ko fele ono ne mame ejina ho ma ye twa no fo ani ya den safo no ma ne mame kokofuo ana woni wo kwotire ne papa ni wu ya ka ana wo ma ne wu na safo na de sanem nsamu ya wo kan ya fa mienu ye ho na tini ni ba ko one ne wo fa do no ye ka kire no ko fa bae chance ni nyina akodi baabi abusuafo we me kan pay me akire mo na officer say mini ni ya de chebia safo no wo memo akodi baabi na mkokwa giye maisi fo na na ye de share me samu mines ni ben na de ankre usafo ni efe no ayeboafo on the check is no ti asisi se wo ye o fitimu hanso angaza unim do chase afo no enne me ka chese na wo efie no wo tena ho wo bi asu da ya ma ofiri ode me ko manhia paris ama wo tena fie ho da wo bi asu da ya ma osi wode wakọ nkari ko wode ma ma na wanko nana sabe na mama nwi tete mu yini sesi ya se me no ma na mini so friend sesi ya obeka se ba yi tu otu aba won prenu no me wo tina fi on poda be ja de me bia da aba no o kan kure wo ne nam wo si da ni bia ke antu da ya ma bra ba ji kinu me se ka me se bu e kwa na wo se ka me chutu wo threat me so many times anyway tell me should that na me say that ama ko mabu mi obi kura wo so wu mi be se mfi aduasa ni e da na better lie I ran spent out me kono me say wo si me no mfi aduasa ni e da na better na wo ma ne kura o tete me say e da na better ko fa papa ya sase abusua sase da papa ba ya mam wo me say nya sase asam ye ko na sase wo dunkwa ye nya sase asam na me ka say no me ba eja me ba wo I don't say me no masa me ba cho me ba wo me papa wu mi aje ania ma me mpom ka wasa me ada straight to my court fayi madaro mo me papa wu me ba eja me ba me anchor me ba eya me ba nya botre eya passe o de ne ma bi jawa anhwe so no ma ko da fiase nana won fa ye ma bi anya me won fa ko me papa wu ye no me ko tra me papa ho ye koko be se polu nsia enchanse packet mensa me pai nua adioso nsia atwe be fie me koto na doa anya bo a me di be si fie ni bia ka e na abrofo na me papa wu ye no omo se me papa na ma me me papa wu ye no omo se me papa na ma me sika ma me de koto to sa ne ma na galamse si me papa fu ana me papa nya sika ena o ma me sika ma me de koto e nti omo je sa ne ma ni nyina de ma o sa brenu amansefo ne bae na me dan ni nyina sha uza me ba eye den na wosoa mom ne ko gina ho twa picture na wai enna me se na me odun kwa hwe
nti man ti se ko de ne hia o ye ho de na o ma se ha for so for mo de na ne chese me na me wo ho papa ye hwan mpacho minua unia no asemi woni mu mpacho woni mu eba eja no pese o ka bibi obi a se wukra di ese we che de di e che de o me no ma nyina ase me mami ene no wari we ofan ona nampo nyane nana ye papa nana papa nana ni we many muna de because of the munkumi na me mami kura be won ampem pa no ya papa le ofan no manika sawa ena ono me mami ne mami a ye friend nana adwo abotema etufri ikurom patwom eba be si dan ewo tetirem we nana no no te abusuafie no te mami a le yire no eba be tena tetirem ho abusuafie abusuafie abani odi me mami no ba ware no di ba kan kura nya ni sira o edan ye kan wasem sesi ye ma dan emi pese obeti akwachi abusuafie ayo aboti man ene ba be si wo no ni fie wo na sikurom na ye do so wo papa abusuafie ho no ene obesere me nana ne se ne nana no ene abusua ne o mba no ya kire so fie ho o ma fie o fie na chese meba anchor nana wadar mami ntie wo mu mesa ba wo de me pese bibisa ne se dan ya ye kan wasem se sie eye mo papa dan sie ela titifo fie enya mo papa dan me nana papa ko nja jena bunu matusu sai bibia obi a mi Trump papa mo amema ya adwuma mi papa wuya muti mo ade eniama no ade ama Kwabra Thompson police station na me sa wo mi anchor meba ntie no me sa wo mi me say o si nyapade a wo papa jaa ye no a wo bedi ade no na ma wo enye no kre bi mpacho mi ko se ba ko won fa nyame me ba to kire ne niam ko a wo di jaa no tie enoma no kaise asase no first one yedi mpanifo ko wirim ko hwe wanga so be ye afuro no na obi a me papa di asase ama me ba obi a me papa di asase ama me se me ya so adu na mo kan na me papa wu ya mo se me ya asase no agu ana me se ya no de mi se ya busua de enti wontini so enti wanye odunkwa wodi ni nyina mamu ya ko ebi ma bu akwa dunkwa me papa wan to asase wo dunkwa ho ne ba ene to asase no de ma me ya ba odi na cha madu papa ya otoso
Oto bato di na na. Fata asem no makura na ho fata asem no ma. Se bisa for the nyaze. Mfama. Me ndem ma mfama. Wo papa The oh da bi. Ajapade a wo se wo. Na no ho asem. Na me bobo so che wo no nana misre wo. Wo se koko asase bo se wa onima. Mini mo he. Wo kai say enchansi o ko fi an ko be sie. Enchansi ni ya ji ni ya de mawo. Ya de mawo ewan. Eno mi be say question so. Mo ti ya ji ya no ya de mawo. Enchansi na ewan. So di sidan ni bi aka ho a. Anwia mami. So di sidan ni bia e bia nka efie no kra no. Enka che sei. Wo se wo enchansi mawo. Wo fa hwe ma ne. Etuka busa fo. Papa wu ye no. Papa wu ya ji ni nyina de mawo. Wo ji ni nyina de mam. Na me ti mi na me. Abusia fa ji de mawo. Akurasi kram tikumasi mi na me tekura. Na fe eda na wo be ka wo se. Wo da eda ni ye de ama. Yes edi da safo ama. Na be si ni breaks da ama ye na be pebi. Eye wo na wo ye di adini na wo di ni papa de dia. Kwa bi so no. Mi din papa de. Kwa bi so no. Abrante owo chefa wodan a mice boy ayi ti me ba mpacho ti abrofo no ban first bonte e di kan ba Abrante woni pie ba kokura nsese Abrante nya e bi se na nanu matrase ami aka na nahima ada na me na cha me wonu danfo ba anaju 5 o'clock wona danfo ba me ho ye se manya obia number wadanfo e ba ma musa obia number wadanfo no ba aka mpanyimfo atrase ka so mu nyina aye bu an fo no omo tetim tetrem ahimfie tetrem ahimfie asem no so di asem na friend say ana kwasiku nana ode nana kwasiku ne din no amujitum se tetrem ahimfie opanyi wonum di asem no bu awfo no di asem no bia no fo statistics tia we ena me kache say me kache na na say obi amu fo kache na na me kache obi say e ma me so kache obi say case ne wo ye bu no fo ze betina o me nkokoto wo ka onya dakam na me nya dakam ye nkasa sabe ni obi anfa asem bia nkokoto tasiu no obi anfa asem bia nkokoto so kenya nkotombo efi ade no ye ka asem no ofie o ka he fa fie krom ohene wo krom ma ye san nkokoto ya na ma asem so ne de akodu ai court wana de asem no court ba cho mi ni opanyin na ena de koy e ho na so opanyin ye nsi court ho ye court ho a court be ya testify so opanyin ne ma wo na ma du kwa froze sa ma we si we na ma we si we na ma ba be court onu no court ho ene ya mo ma ko be wa me ko se mi ya no di film na asem no so ada ba du kwa ye froze sa ma bi du kuma se ya kuma se na mtie okay neba eja meba chesu ga court neba court de asem wan e kan wo court ai na emomu no se wo na wo di ade for evangelist breme can check what den kaka naima eja nyame nshira on chance ma meso mente ho naima ohwe aseni ne da ho no ne klubo no eni dia fa no ni nyina twetwe na basa na naima mente ase o eye de ne twetwe ho abasa enya asase asase ne krata no ewo asase oh anya fie ne fie uni asase krata unya fie asase ne krata ifie ne krata mumie no ho ifie ne krata no if edan no krata wo ekire se mu wo dan bia na ya atakwa na edan asase krata wo krata ne wo ho aho na me kire se esanse mesoa no gina ho twa mfonyini ntino se de nkata no wo abranti ho aja krata no ifie ne krata ho eja mi fa cho ntwa no mi bedi ade no mi bra panyini se there is a day court of appeal yakra ebi osan kwa chi ayebra no nti wow at a point wo ensase ifie ne krata fi krata bibia mi hono eti bia yesi sesi e krata wo mi na mi abusua panyin bibia hyemeza jo enti krata no se papa ise ifie ne papa dia nyasa na ogan sanity ana bisa ni de ne sawo sori o se ifie ne papa na nkasa dia
papa you kind ana papa yi so akire se efie no ɔsɛ ɛyɛ ɔmaame asase na ɔde maa yɛ sɛ ɔpapa no si enti na ima afɛ de ko besi fie no abrewa na si na ade me maame no ɛna si dan no me maame no ɛna si dan no enti ɛdia papa dia papa ɛna si dan tetrem you see enti me nana no ɛkɔ yɛ kuro mu mpato mu no ɛna ma ɔde saa efie no ma ne papa sɛ onye ne yie ma yɛn fa no brebra di ade ne tie no sɛ o papa no nyɔ na si fie kura na o papa want to assassin si fie de ɛde na otumi di fie jam sɛ me nana ba ɛna de asase fie no ma efie sei ɛkɔyɛ busua fie denka efie sei akoye busu me gyina so say based on that nti anchoring ka say efie no nyina ye ne dia be mai wo chefa wo fie ene de busuani bia wo fie obia so wo chefa denka busuani bia wo busuani na me dia nana sa nana no papa dia na ko wie say babo abi no mi si fie no ko de na papa ye no me betua so onu kwa fe no ko be sie busua fie no ana nya eti dan na ye busua fie busua fie na me ye busua fie ana papa fie enkrata akodi ne ho ana ne din ban na wo so dia me kire ne se enkrata ne din ban na wo so edin na wo so ne de ebe yaskwa chete onu no ogina ho ma yetwa photo no enti e dan ya dan fofore de enkrata last mentemela opani aja acho yese aseme hia ye fansoma baatan sa e ba se ye twa dan photo me pa cho hwe nyame no nokre ni because me wo no asem dan o ba dem ho ka sa nyina me record o mi tio o ka so ba ho ma ye ofori e ka cho se tetire ne e ya sambre ma ni nua no na mo ho me misa o se that time na ye kan se ye asase no ye besi untu ye shi opa se nyame no kwese wante because that no kan o se wote na wo di djuma dabi o maame no ejina mu so maame no ejina mu no onye busuani dabi manka se meti na me di djuma me se me meti ye na me ba titiri mu ho no ena obi ka kire me se mesiwa na gina edan no ho am ye twamfo nyine no enti me ko mesiwa no ho ena mko busa ansa siwa se ni fe na mate se ekoso no so enokre na uni ha enti magina ho me yatwa mfonyine no enti yesi dan ni wi a ehon na se na sha se eno ni ade a me jitu mi se mi ya mfomso na wose nka me ko that time nanka wo na wose mi ko ho mo wo ko ho se that time because papers in the sesa no sa na wo tena wo ye ha je wo se wa no atu mu onu kura da ko wo je wo se wa na sem tu mu se wi a de dan be ma ho ano ye si wi ye na edi a wo so ye se wa ni din mebo sa na de tie ana se wa no so afrim ana ne ma ana ne mapani ne bapani ana no so abeteki ntense no ayi na hema krata no na se yehwe mu se hwan di na da so na efri ho ba because se no de o kan enkrubo de we so bo ne enkrubo okay se anunti na ma me be koma krom ho hine na na wan ko mancha man ka ye secret mame ko na utufutu gu ni bani no kure me ba cho me ba me gina ni tumi ya me wo so ma ka che mo se tetrem de he ya ya baba tetrem ahemfi abebi sa asem ni mu yie ya pe the historical background of a dinoa mines fo aba besie no na fe ya hwenkrata asem no who deserves to take or to have portion e wo dinoa e wo honi mu ese say ye de mabuso panyin ko a anasa mo amoya mama no amo na bre ho no mo so ese mo nya be mo nana hema am da wase I wanna me this. Ajanti one of the best. So mo wadanse fo nyina wo ho. Wo mo atre kro no mu ache. A wo mo num ofie na hyase ne ade nyina. Wo afokura de no ma se mo ba. Asase de ha asase sam de akura nka na ha. Ya foto tu ya wo ho no. Enu kra ye de se ka wo ma. Aka be madam.
ya fancy ya na emra tetere ma ya baba encarry so court o se encarry me boa circuit court ni akobisa se hwa bo ayi o se ya sanso akọ menhia Paris court so nko ho a ye bedi ho dwuma ni nyina na yemfa asem no ensi ha medafo mame sanso na wasibiem sa oje brani akokọ share video no ebaye sansem we ena obi agime japade adeche obi achinchi mensa agime say chese ebusuanye enne na bi esi same han mani enka kra na stories ankofo asem omode aba ha sei no same han mani nka fakasina yese ene obi achinchi mensa agime japade ene obi ayimi say obi agime say eya doso ebusuya na wa wusu se eden ene ye fa ho a ebetumi asisa de we anokwan because eya agensem eya doso ne yan hye siesie sa de we yan fa ye nansi forma ebedu baabi no an hye be sikankwe nti wusu se den ene ye fa sa de we ho a ebetumi amasundwe aba na ena obi agime yi ade che obi ayeme ni nyina to atwa se to ntwa kra na ebeba fom eso beti den na wusu fa ho ne awo de fa ho o de fa to comment section ho na mensa entumi enka na fe yen hwe enfa yie entu yie because oman Ghana ye pa asundwe nti asundwe na ye pen e wo se ye try your best empo se ye soro ne ye be fa na fom ne ye be fa kra na e wo se ye ma asundwe etena oman yi aha ana mde ubesi wadwen kire fa to comment section no ase midin no eye nana akosia adepa aha so that's why emergency Ghana TV like it na share na subscribe that's an ebesan so e de ehemu e wa ha biem na fe story fofora aba be comment sa me de aba be dan aha na mde wo si that's an ebesan so ehye biem makrawa na madawas